ingabo z'umutwe wa M23 zongeye kugabwa ibitero karabutaka n'izi ngabo zirwana mu butegetsi bwa leta ya Kinshasa hano ngaho nko nababwiye mu bice bikikije uno mujyi wa Goma, aho bita Rusayo, Mugunga, aho bita Nyiragongo, garutse hano hino mu Goma hose na ahantu hari imirwano ikomeye cyane, imirwano iteye ubwoba iri gusakiranya bikomeye cyane. Izi ngabo z'umutwe wa AFC M23 ngiye kuba nakomeza kugenda ndabasakomera cyose ndabegeranyiriza 5 kwa 5 nkuko mubyifuza n'ubundi muri rusange. Nyamuneka nk'abatarama badukurikiranye, icyo musabwa nta kindi no gutera agatebe mukumva ikintu cyiswe idonido, mukumva umuripoko kuri ano makuru ari kumvikana no ga ku mirongo y'imbere y'urugamba akuri no butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuko turi baza ko twagenda twija muri aya makuru yose, reka duhera hano nga ku bitero karabutaka bya drone n'indege za Sukhoi 25 bivugwa yuko ziri no gutegurwa bikomeye cyane ngo zizanwa no ngaha mu bice biri hano ngaho bita Mugunga ndetse naho bita Rusayo no ngaho mu bice bikikije no mujyi wa Goma. Drone yo already yamaze kuba yarasa, drone yamaze kuba yagenda irahasesekara mu buryo toroshye habe na gato, ndetse yakomeje kugenda iranakoreshwa mu buryo bukomeye cyane igaba ibitero karabutaka n'izi ngabo zirwana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ku gitero kitoroshye habe na gato. Bivugwa yuko ari igitero karabutaka, igitero ndimbura mugabo kimaze kuba cyagenda kirasesekara no ngaho muri bino bice. Biravugwa yuko ingabo za leta ya Kinshasa cyangwa se ingabo za FARDC, ingabo za FDNB, ingabo za Wazalendo, abashashura Black Cotton n'abandi batandukanye bagabye ibitero bitoroshye habe na gato ku mutwe wa M23. Ibitero bagabye ku mutwe wa M23 kaza kurangira abasirikare babarirwa muri 10 bahatakarije ubuzima. Ingabo za Alliance Fleuve Congo nazo zigata zimanura ikintu cyiswe drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se CH4B mu kugira gute mu kwihimura cyangwa se guhangana bikomeye cyane izi ngabo za coalition. Ari nabwo twabonye bombardement yabereye ku bifaru ndetse n'ibikoresho by'urugamba by'ingabo za coalition. Ari nabwo twagiye turabona abakoje kugenda baratakariza ubuzima ku ngabo za coalition kubera yuko already igihe bari bahanganye cyangwa se igihe urugamba rwakomeje cyane, igihe urugamba rwari rurimbanije, biravugwa yuko M23 yaje gukora bombardement ikomeye cyane ku bifaru by'ingabo za coalition, ndetse abasirikare ba coalition basaga 28 bari begeranye n'ibyo bifaru, abari bari kubicunga n'abari babitwaye bose bahise bahatakariza ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Ndetse biranavugwa yuko drone yarashe cyangwa se yaje kuba yakoreshwa n'ubwa muri bino bice bya Rusayo. Alliance Fleuve Congo iravuga yuko yasihanura mu kirere mu buryo toroshye habe na gato mu rugamba rukomeye cyane rwakomeje kugenda rubarizwa muri bino bice. Dore ko operation yagenze ubundi mu masaha mu gitondo mu rukerera rwa kare, ingabo za coalition cyangwa se ingabo za leta ya Kinshasa zagize gutya zipanga operation yo kwataka umujyi wa Goma, ariko banyuze mu bice birimo aho bita Rusayo, banyuze mu bice birimo aho bita Mugunga, banyuze mu bice birimo aho bita mu birunga bya Nyiragongo, dore yuko ho banafiteyo ikintu cyiswe defenses, ariko ku ruhande rw'interahamwe za FDLR n'ubundi muri rusange nibo bafite defense nyine bari bagize gutya barakoresha bataka bikomeye cyane kuri izi ngabo z'umutwe wa Alliance Fleuve Congo. Mu kuba banyuze muri bino bice rero hari abaturutse urukumva already, hari abaturutse Rusayo, hari abaturutse hano ngaho mu birunga bya Nyiragongo. Nababwiye yuko hano ngaho mu birunga hariyo defense cyangwa se ibirindiro by'interahamwe za FDLR ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abacacura Black Cotton bari bagiye bashyikayo, abiswe Hibu yose bose bagiye bashyikayo, abiswe Special Force y'abakrap. Ubwo navuga izi nterahamwe za FDLR zose zari ziriyo zaturutse muri bino bice. Hagira abasirikare bari baje bakambika no ngaho muri bino bice bya Rusayo bambaye societe civile, ubwo yari arimo ya Special Force ya Hibu n'ubundi already baturutse muri bino bice bya Rusayo, bose bazamuka berekeza no ngaho Kanyamahoro, niho bacakiraniye n'ubundi muri rusange. Amasaso arumvikana uko M23 yagiye basubiza inyuma ku mpande zombi, nibwo twagiye twumva amasaso cyangwa se ibiturika byagiye byumvikana hano ngaho bita kujya twumva ibiturika byumvikanye hano ngaho mu bice bya Mugunga na Rusayo byagezeyo. Tugenda twumva ibiturika byumvikanye hano ngaho mu bice by'Intara Kivu y'Amajyaruguru, hano ngaho mu bice bya Nyiragongo, aribwo babasuzaga inyuma. Rero mu gihe urugamba rwakomeje cyangwa rwari rurimbanije mu buryo toroshye habe na gato, biravugwa yuko izi ngabo za coalition cyangwa se izi ngabo za leta ya Kinshasa zagize gutya zigata zitumizo ramforo cyangwa se umusada w'ibikoresho by'urugamba ariwo drone yo mu bwoko bwa CH4B. Basatumizo drone yo mu bwoko bwa CH4B. Mu gutumiza iyi drone yo mu bwoko bwa CH4B nibwo yaje ikabombarida muri bino bice Alliance Fleuve Congo yari iri guturukamo cyangwa se abasirikare ba Alliance Fleuve Congo baturukagamo. Mu kuza ikabombarida muri bino bice abasirikare ba Alliance Fleuve Congo baturukagamo, nibwo ingabo za AFC M23 zose zitegura mudahusha ufite ikompora. Batategura mudahusha ufite ikompora, nibwo twase tubona ubushwange
harabona agiye mbyereka ku rubuga rwa WhatsApp 5x5 baba bagiye babibona neza akantu ko kandi uburyo byari byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba. No kuvuga ngo bahise bagira ubushwange iyo drone mu buryo butoroshye habe na gato batabayirasa mu buryo bukomeye cyane kugeza amaginga ngaye. Rero urugamba ruracyarimbanyije ruvuga yuko ubwo bakimara kurasa iyo drone ya coalition ingabo za leta ya Kinshasa zahise zitumizaho indiramfuro cyangwa se undi musada ukomeye cyane, undi musada uteye ubwoba. Batumizaho umusada w'abasirikare batari bakeya, aribwo hashasesekara abasirikare bari bitwaje imbunda ziremereye cyane ziganjemo ama BM21 ngira ngo mwayabonye ndetse mwanagiye muyumva, bari begereye umujyi wa Goma. Abari baza bitwaje iziswe mu Rutsiye ku ruhande rw'inyeshyamba za FDL rwose bamanukanye iziswe mu Rutsiye ndetse n'abawazarendo bazana iziswe machine gun ndetse n'izindi ntwaro zigiye zitandukanye n'ubundi z'urugamba zitoroshye habe na gato zakomeje kugenda zurumvikana muri bino bice bigize intara Kivu y'Amajyepfo n'intara Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Urugamba rero rwagiye ruracurama, urugamba rugenda ruhindura isura mu gihe toroshye habe na gato. Ingabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 zirasana zivuye inyuma n'izi ngabo za coalition mu gihe toroshye habe na gato, aribwo twaje kwa twagenda turabona M23 yaje kuba yagenda irakora igikorwa gikomeye cyane, igikorwa gihambaye cyo kugira gute gusubiza inyuma gira ko igikorwa cyo gusubiza inyuma izi ngabo za coalition. Aribwo twagiye twumva amasasu ya satiri yahiswe Mugunga, nyuma yaho twumva amasasu ya satiri ahiswe mu birunga bya Nyiragongo, ari nabwo baje gusubira inyuma barenga Mugunga bagana za Rusayo. Hose hagenda humvikanamo imirwano ikomeye cyane, imirwano iteye ubwoba. Urugamba rukomeye cyane rero rwakomeje kugenda bafata indi ntera kugeza amaginganga nyamuneka no muri bino bice akomeje kugenda humvikanamo ikintu cyiswe isasu karabutaka, ariko nanone mu bice maho bita Minembwe centre kugeza amaginganga nyamuneka ndakubwiza ukuri yuko ndakubwira amakuru avuga yuko ingabo z'umutwe AFCM 23 ziri kwakora ikintu cyiswe amateka ateye ubwoba, ziri kugenda zigacurika ikibuga zigahondagura abiswe ingabo z'inyeshyamba za Wazarendo, bagahondagura abiswe inyeshyamba z'interamwe za FDL abagerageje bose gusatira abaturage bo mu Mirembwe bice bya Mikenke ndetse no kugerageza kwataka abiswe MRDP twirwaneho. Bari gukorerwa ibyamfura m'inshuti zanjye, bari gukorerwa ibyamfura mbi ingabo z'umutwe wa AFCM 23 wanze kubatuzanya wanze kubaha amahoro cyangwa se kubareka bakidegembya muri ubwo buryo bwose. Minembwe centre muri aya masaha cyangwa se muri aka kanya hari kumvikana yo ikintu cyiswe naho imirwano ikomeye cyane, hari kumvikana ikintu cyiswe imirwano iteye ubwoba mu buryo toroshye habe na gato. Biri kuvugwa yuko ingabo z'umutwe wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 zaje ko bazagira gutya zikatakwaho n'izi drone za CH4B z'ingabo zirwana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa n'ubundi muri rusange. Nyuma yo kwatakwa n'izi drone za CH4B z'izi ngabo zirwana n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ingabo za Alliance Fleuve Congo nazo zakoze igikorwa gisa nko kwirwanaho ndetse no guhangana n'izi ngabo, ari nabo twagiye tubona amakuru menshi cyane agiye atandukanye yaje avuga ku rupfu rukomeye cyane rwumvikanaga ku ngabo za coalition muri bino bice n'ubundi byari biri koherezwamo imirwano ikomeye cyane, byari koherezwamo imirwano iteye ubwoba mu buryo toroshye habe na gato n'ubundi nyamuneka. Akaba ari amakuru ngiye kubona akomeza kugenda ndegera cyangwa se ndasaka ku 5x5 nkuko abatarama badukurikiranye babyifuza. Reka gushimira cyane rero nimba ari ubwa mbere wisanze no ngaha, kandi reka nkubitse nimba ari ubwa mbere kanda subscribe ufungura akazogera kugira tujye tubona gatanu kuri gatanu amakuru yacu agiye atandukanye. Iyi ngiyi ni Irene Plus Info 1 ngenda mbagerezaho ido nido akantu kandi ku makuru yacu aba ari kumvikana nga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ngende Mr Irene mugire byiza turi bwaze kuza guhuza mu makuru ari bwakurikiraho mu kanya gato kari imbere. Ciao ciao.